Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kawai gas agency kabalatip kerteng kum kawan khar gas agency kabari try da uba PM wan khar bat kakong S Marbanyang kibaju sam tendong na du umling shadu Sen Riboy district klapen pau ya ka jing e ka bakraw namar ka jingbam la shu jongki ban penbyang yek tendong gas shakipat ba namar ka jingbam yo supply bat kras ngau sham jing e ru ban ajubab yekipat ba kibaju 1 watt gas man kasngi ha ka office rekam ka jongki kabadan habernihan Kakong S Marbanyang kalapan paru ia ka jingsong kia bat jingsong sen e yikipat ba kibaju penan gam gas na kani ke agency jongki namar ba mentala bun sngi kimla shu ban penhun ia ka jingkwa jongkipat ba kibala shania ia kani ke agency menta da ki postnam hadu ba kipat ba kilawan halla ki phone man la kasngi namar ba ka jingbam yo gas kabala wanra jing e shibun khamtam yikitu kilong yin ki bamlong man shet da kading Kakong Marbanyang kala kerpat ya ka sarkar bande AA khamkloi bat ban penbet halor kani jing e amtang ni kipat ba hendrei ba ki agency ru kishem jing e bha na kalyang ke agency kala kerpat ru ikipat ba kim dei ban sngau thu bakla namar na kalyang ke agency kala wat ikilat kilenti ban penbyang ya ki gas bat kala kerpat ru ba ki dei ban kenmau ban register ban le booking ya ki gas Maria Kut Kapor namar menshwa kapor booking kari arpos ngi hendrei mentala ra shadu shaka sau pesan sngi na ka benta ban booking ya ki gas Isu sebenarnya kita bar kau beli, ya kata ban nimla ban ayah ke gas ni so umbe ki kinusong eken kamde takal yang ke jomi bangile iki. Ngi kat bangila ni promise iki bangile man pendiang kat bala. Iki dukin kota ke kinusong eken ni nama ke agency as possible te ni ane ini bangil pendiang iki ken bapli. Ya apa kadang kum kena ke crisis te ni sosi ken ni tu. Okay, nandong iyu haba baro khat ite asabul of Meghalaya dari India hi asabul ia duna ikin bakai orang mentakin kalau kita sama nila ya pun kemie ke jiyo jemi ke duna kita yo kecilut tingkah babut tangan lu ini makin pendapat customer sekali pasal ban bikin booking dulu ke penjara kasih hadu sabusan sini tak mencuba tang aku sini bila dah yo Teman-teman tu kata saya siam jenjari kini ki beri kamtam itu ki bayo ya ka MUY ni kita dorong kendong tiba beli kita wan jengai ki bayo gas kopi je kalau kata government kali bentuk kini kan ada mensot kini kan ada problem ni lagi kan kinong sam kinong ai kinong ni tinggi kuat ki meni ai satisfaction ni customer tu beli dan stok ni nimdun stok yang resmi Rasmi ni dah stok issue ni, dah ni dah stok issue. Jadi ni lah mana dah stok. Kita mungkin phone tinggi open dek, oh ini sosial ki customer. Apa ni lah mana lagi? Hak mana yang cakap kum rule juga IOC. Kumbalapan, oh ini nama man kapor ki kafe ini ke message. Mungkin kita pergi depan book ki hak ken kena naka. Piap ken naka, naka kato shim las kat no piap ken juga substance ni dan pun hak book hak itu kena nombor ke perjalanan. Bagi apa itu dah sengila ready mana IOC. So far the photo on the sheet. Ada government norms ya buat yo ini ya kan yang meeting nanti open around 7,000 customers 7,000 in Mana and 5 kg cylinder also around to be 7,000 above 300 customers. It's 14 kg we have, and rather than 14 kg we have 5 kgs also, but for the time being we don't have any stocks. Where 14 kg we have 20 cylinders. In emergency cases we have given for some emergency purpose. If anybody is if they are suffering from very crisis, then we used to provide for them.
For once, I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys. Party time.